Orere mitaratara irathie na mbere na kugathikwo ya guthura no ukarirukia bendera ya ngwataniro ya NASA. Uthuthuria ya wikitwo ni kambuni ya Infotrak uroiga Raila Odinga niwe wendekithio na njira nene kurirukia bendera iyo. All Kenyans, when they were asked who should be flag bearer, then 42% said Raila, 22% said Musalia, 18% said Kalonzo, and we see 3% saying Wetangula. Raila anyititwo baru muno mwena wa gicua-ini na makinya ma gicunji kia 84 hari igana, kurumirirwo ni Nyanza na makinya ma gicunji kia 81 na kwa rukongo rwa bururi makendekithia Raila arirukie bendera ino ya NASA na gicunji kia 75 hari igana. No kuri arumiriri a Jubilee, Musalia Mudavadi niwe wendekithitio muno gukua bendera ino ya NASA na gicunji kia makiria ma 27 hari igana, arumirirwo ni Raila na gicunji kia 26.5. Kalonzo wa gatatu na gicunji kia makiria ma 24. Uthuthuria ucio no wonanitie ngwataniro ya Jubilee niyo ina ngumo muno igacokererwo ni NASA ona gutuika kuri ona andu matari maratua mwena uria makurugama naguo. Which one of those, Jubilee or NASA or any other, do they feel close to? And what we see is that 40% of them said, of Kenyans said that they feel close to Jubilee coalition, and 32% said that they feel close to NASA coalition. Uthuthuria uyu watabanirio gatagati ga tariki 24 mweri-ini wa keri na tariki 2 mweri uyu wa gatatu mwaka-ini uyu wa 2017 na andu 1500 niyo moririo ciuria. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.